Da počnemo. Pre svega, da li me dobro čujete? Dobro je mikrofon. Tema večerašnje predavanja, koje je ujedno i poslednje predavanje u ovoj godini, poslednji program u ovoj godini, 28. neće biti Zoran Milošević, nego sredinom januara. Dakle, naslovljene kao protivrečnosti ideokratije u postmodernim uslovima ili sudbina ideja u prividu postideologije. Toliko sam zamrsio ovaj naziv večerašnjeg predavanja da kada sam skicirao bez dodira sa laptopom, nisam mogao da se setim tačne formulacije, iako sam imao neku kupavu slutnju o čemu bi moglo da se radi. I zapravo sam kreirao ovo večerašnje izlaganje u posljednjih 10-ak dana, ali pre toga je bio jedan jači motiv. To je bilo obeležavanje 70-godišnjice života i odlaska u penziju kao profesora emeritusa Ljubinka Milosavljevića iz Niša, koji je naime podstakao jedan broj ljudi da se zamisle nad najgeneralnije formulisanim temama i problemima vezanih za ideje i ideologije u savremenom dobu. I onda sam shvatio da zapravo, kada je reč o takvim pokušajima, je najbolje uobličiti izlaganje promišljanjem iz celine vlastitog iskustva, nekom vrstom mobilizacije erudicije i bez preteranog konsultovanja autora i autoriteta, prosto kao neku vrstu bilansa toga šta se o temi misli u autoru, šta on o temi misli neposredno u nekom predrazumevanju i razumevanju teme u ovom času. Dakle, inače, takve teme mogu da se elaboriraju na više načina, poput ovoga, da vas neko podstakne da razmišljate o njoj, i ako o njoj razmišljate i od ranije i imate u delu vlastitog iskustva, onda u nekom timskom radu, interaktivnom u okviru nekog projekta, dešavaju se i prigode, recimo, prigodni povodi kada se neka tema reaktivira ili problem reaktivira obeležavanjem nekog značajnog datuma ili događaja, ali ovo što sam ja, naravno i postoji iznuđeni brze interpretacije i reakcije na određene probleme, nekim spinovima, društvenim, političkim, tako dalje, naučnim. Međutim, ovo što sam ja formulisao je iz jedne oblasti koja je, može se reći, najgeneralnija, tiče se ideja i ideologija u savremenim postmodernim uslovima i još, da bude gore, u prividu postideologije. Znači, sve su to neki pojmovi koje zahtevaju objašnjenje, pa sam ja zamislio ovo veče upravo na taj način. Da pokušam sebi i vama da protumačim šta bi to moglo da znači sve danas, meni i vama, a onda u drugom delu možda da uđemo u neku konkretniju debatu vezanu za situaciju, duhovnu situaciju vremena kod nas, što naravno daleko bolje znamo nego ono što se dešava u svetu. Tako da ćete mi dopustiti da to veče ima dva dela, možda će ovaj drugi deo da bude i bolji, zahvaljujući vama, od ovoga što ću vam ja reći. A sve ovo što ću reći ostaće na nivou skice, jedne serije teza i naravno nužnošću kratkog vremena nedorečeno. Iskustvo mi i to još da dodam uči, da kada se ovakve večeri dogode, a gledao sam druge autore isto,
kako rade slično, obično se pretoče u neki tekst, autorski tekst, u neki članak, neko dublje istraživanja, neki put budu i molekuli neke buduće knjige. To se dešavalo na ovom mjestu mnogo puta, od mnogo autora, tako da i to postoji kao mogućnost. Ono čime bi počeo večeras jeste protivrečnost. Znači, protivrečnosti u životu ni od čega ne oslobađaju. One pričinjavaju teškoće i obremenjuju teretom koji nije lako nositi. Zato u životu, kao i u politici, polazimo, lično sam sklon, tome od protivrečnosti da nam ona kao preveliki teret, ili one, ako ih ima više, da nas ne bi zgnječile ili pak podivljale i neposlušne nas raskomadale, odgrizle delove mozga. A protivrečnosti naravno postoje u nama i u svetu oko nas, one nastaju i suprotnosti. One su znači stvar intelekta i uvek su izazvane određenim suprotnostima u svetu života, u ličnom postojanju, odnosno egzistenciji. Suprotnosti, dakle i protivrečnosti, koje su do nedavno bile mnogo pominjane, a od nedavno skoro prećutkivane, nisu barokni ukrasi dijalektike, dijamata ili histmata u nekoj gruboj verziji, već nemirno stanje odnosa i stvari u svetu i u životu. Niko ne bi želeo da trajno prebiva u zoni protivrečnosti, jer one nalikuju minskom polju. Zato je neophodno da priznamo da te protivrečnosti postoje u našim interpretacijama sveta, u našem umu, i da su izazvane suprotnostima, znači koje su izvan nas, a često i koje nas nadjačavaju. Najčešće smo u očaju pritešnjeni u zid pred ambisom nesavladivih suprotnosti, ovda kada našim krhkim bićima zavladne neizmerni strah. To su te jaspersovske granične situacije. Tada smo odgurnuti od banalne samouverenosti, da je sve onako kako izgleda da jeste, da je sve potaman i da ne može da bude drugojačije. Nešto suprotno našim htenjima sklada opominje nas ipak da neće biti baš ono i baš onako kako želimo, nego nešto možda neočekivano i zbunjujuće i zastrašujuće suprotno. Suprotno od toga, od naših želja. I veći deo života prebivamo u zoni koja je suprotna od naših htenja, želja i volje. Vremenom postajemo objekti suprotnog toka, zahvaćeni bujicama, heraklitovski rečeno, suprotnosti, žrtve suprotnosti i protivrečnosti, koje pre toga u nekom polusnu nismo želeli da prepoznamo i uvažimo. Obazriji i mudri pristupom suprotnostima i protivrečnostima ipak imaju veće šanse. Oni uvažavaju. Mudrog čoveka se suočava sa egzistencijalnim čvorom koji ne želi da ostavi nerazmršenim. Želi se nekakav rasplet. Mi smo bića koje stalno želimo nekakva rešenja, razrešenja, razmršavanja problema. Naravno, suprotnosti koje nas okrvavaju. Polazište u mišljenju, po mom skromnom sudu, dakle, ne bi smelo da bude prestabilirana harmonija, protestantskim jezikom izrečeno, sveta, nego njegova uočljiva disharmonija, pa i pometnja na granicama haosa ili pak u određenim sekvencama čak i haos u svetu. Jer mi unosimo red, ili bar uobražavamo da unosimo u red u zbrku oko nas i u nama. To je ono što je Umberto Eco rekao, da je ono što zaprepašćuje i zbunjuje ne pometnja, ne red i zbrka, nego poredak. On istinski zbunjuje. Ili životnim delanjem koliko toliko savladavamo nered ili smo savladani neredom.
I jesmo i nismo u 3 i 100 vremena entropična procesa. Znači, 3 entropije u stvari obuhvataju naše egzistencije, naše postojanje. Prva, egzistencijalna, lična, od rođenja preko života do smrti. Druga, planetarna, naše drage plave planete koja se stari i gladi. I najzad kosmička, ona u hipotezi koja je nastala i koja traje posle velikog praska. Protivrečnosti, dakle, ishode iz nepodudaranja, razlika i suprotnosti, ideje ih izražavaju i izrazu prevladavaju. Tako bar izgleda meni. Zato je neophodno suočiti se sa idejama i najteže je zapravo suočavanje sa idejama, a opet za svako od nas skoro o svemu nema bar po neku ideju i podrazumeva šta ona može da znači, koji je smisao, koji je opseg. Ali šta su uopšte ideje? Gde su one? Ponovimo, šta je ideja? Šta su ideje? Je li to pojam, reč, termin, pogled na svet, slika sveta, predstava sveta, ime za neku pojavu u svetu, znak nečega, misao o nečemu, zamisao nečega. To je, recimo, 15 određenja ideja, ne doslovno, ne etimološki, ne filološki, najčešća značenja reči ideja. Ili je ideja, samo jedna od reči, neodređena i u toj semantičkoj razobloženosti veoma krupna. Savremenim jezikom rečeno mega odrednica ili džambo reč. Da li je slika, predstava, prizor, znači ono vizualno, u svemu i u sporednom, u podrazumevanoj upotrebi jasna? Možemo li reći ovako, vreme ideologija je prošlo, možda prošlo, vidjet ćete na koji način ja to izvodim kasnije, ali nije, niti će ikada proći vreme ideja. Ideje nadživljavaju ideologije. Dolazimo sada na drugu odrednicu u naslovu ideokratija. Kada neko ili nešto nečim vlada u postmodernom, što znači u savremenom i tekućem diskursu, ustalila se navika dodavanja određujuće imenice vladavina ili starogrčkih kratija. Tako u nizu odavno poznatih i klasičnih vladavina ili kratija, poput aristokratije, demokratije, teokratije i slično, pridodato mnoštvo stvarno novih ili samo prividno novih oblika vladavine i vladavine. Raširena naime sklonost takvog poimanja vladavine ljudima u kome praktično svaka pojava moći u svetu života može da se ispolji na naročiti način i da bude oblikovana kao kratija. To budi rečeno kratizovanje, znači pridavanje nekoj pojavi osobina moći vladanja, dešava se čak i u upadljivo nepolitičkim oblastima u kojima se moć ispoljava na naročiti, ali svakako na razlikovan i nepolitički način. Jer politika sadrži sopstvene oblike moći, političko je diferencirano od drugih oblika. Različite kratije oblikovane u dobu moderne obuhvataju one evolutivne tipove moći koji nisu postojali pred modernim, klasičnim i antičkim vremenima. A pomenuo sam nekoliko od najčešće pominjenih kratija iz antičkog doba, čija je upotreba preživjela do danas. U takve oblike evolutivnih tipova moći koji nisu postojali u antici spadaju, na primer, birokratija, tehnokratija, masokratija, mediokratija, reklamokratija, sijentokratija, etnokratija, naciokratija, vidite, sve se to upotrebljava. U medijima možete čuti evrokratija, amerikanokratija, partokratija, a u novije vreme je već pomenuta iz naslova reč ideokratija. Promena tipova vladavine u vremenu i prostoru kroz istoriju i ishod evolucije, svakako.
u semantizovanje odista novih oblika vladavine, ne samo u političkoj filozofiji, filozofiji prava i sociologiji saznanja, psihologiji i antropologiji politike, nego i šire obnovljenje interesa time i upotreba prvobitnih određenja iz antičke baštine. U savremenim iščitavanjima klasične literature ponovo su otkrivena stara i zaboravljena značenja različitih oblika, naročito oblika rđave vladavine, kao što su ohlokratija, vladavina ološa, kakistokratija, vladavina najgorih, timokratija, vladavina pohlepnih, meritokratija, vladavina po zasluzi, plutokratija, vladavina najbogatijih, genotokratija, vladavina starih ili staraca i sl. Time se potvrdilo uverenje da su ponekad prva i rana tumačenja i razumevanja političkih pojava često i najsadržajnija, ako ne i najtačnija, tačnija od savremenih. Ona su oblikovana shodno društvenoj prirodi politike, psihičkim svojstvima mnoštva, ali i osobina pojedinačnih ljudskih karaktera, naročito vladara. Brojne kratije očituju stvari menjanje karaktera moći u njenom vladavinskom ispoljavanju. Prema vrednostnim stanovištima dobra i zla, dobrog i mrđavog, u tim moralnim stanovištima ispoljene su nezastarive konstante esencijalističkog shvatanja političkog fenomena. Esencijalizam u tumačenju i razumevanju politike znači pridavanje suštinskih, smislenih svojstava političkom i politici u svetu života. Substancijalno, znači. Vladar, vladavina i poredak tumačeni su sa stanovišta onog minimalnog, maksimalnog i optimalnog, zapravo onog najboljeg ili najgoreg koje pružaju omogućujuće ili osuvjećujuće istorijske mogućnosti. U podlozi vladavinskog ideala je napom proizveden nepodudaranje stvarnog i mogućeg, individualna i kolektivna nesaglasnost oko prirode stvarnog političkog poretka i oblika vladavine, kako danas, tako i u prošlosti. Nepoklapanje onoga što bi politički trebalo da bude sa onim što već jeste u stvarnosti izvor je real političkih i utopijskih projekata oformljenja ljudske zajednice. U podlozi političkih ideala nije samo osjećaj dospeo do stadijuma zamisli, znači ideje, da bi političko valjalo poboljšati, učiniti boljim, nego i znanje i volja kako i kojim sredstvima bi to trebalo učiniti. Volja je svakad, znači uvek, u naponu trebanja, a ponekad i moranja. U osjećaju znanje i volju sadržane u naponu stvaranja političkih ideala utkane su ideje politike. Političke ideje nisu u potpunosti samonikle i samosvojne, one su plod složenih međutica ideacija u posebnoj oblasti ljudskog sveta, u svetu politike. Politika sadrži opšte i nepolitičke ideje, kao što bitno nepolitički fenomeni sadrže makar i u tragovima političke premise. Znači, to je ta ideja da je politika zapravo penetrirajuća pojava u svim domenima, u svim oblastima sveta života. To se osjeća i to se podrazume u oba ekstremna stanja u kojima smo inače, u kojima oscilujemo. A kada smo uvereni da je sve, iako možda tako ne bi trebalo da bude politika, kao i B, da politike nema upravo na onim mestima, uvereni smo, a pogrešno, gde je ima izgleda odviše, iako to ne uočavamo ili ne želimo da priznamo da je ima. Upravo na tom razmeđu da je sve politika i da ništa nije politika, u politički nakostrešenim vremenima otvaraju se mogućnosti tačnijeg i boljeg razumevanja političkog fenomena. Treći pojam je postmoderna. Evo nas opet tamo gde su bili naši preci, u nešto opremljenijem i udobnijem pećinskom dobu, postmoderne. Platonova alegorija pećine ili Karađos pozorište. Hoće se postmoderna predikacija koja opravdava sve ludosti i one najnepravednije i najbezumnije. Tranzicija od ideologije klasičnog tipa 19. i 20. veka ka stanju koje usleđuje i koje navodno prevazilazi ono što je prethodilo, dešava se u savremenom postdobu.
sve kao da je osuđeno na izgladnu odrednicu post. Ne post, nego post. Znači, posle ili nakon. Hroničko zamajavanje stvarnih uzroka bez uzročnim posljedicama. U nedostatku bolje dosjetke to doba u kome smo, već 40-50 godina se kvalifikuje kao doba postmoderne, sa velikim P, postmoderne. Etiketa ili hologram postmoderne često se ističe kao sve uzročno opravdanje posrnuća, klecavog stanja stvari u opadajućem duhu vremena. Ali šta je to postmoderno? Naše iskustvo postmoderne je specifično u odnosu na možda druge zemlje starog kontinenta, na njegovom zapadnom delu, jer je zapravo doba moderne među južnim Slovenima i u Srbiji, među Srbima, zapravo koincidiralo sa dobom modernizacije, ne u obliku kapitalističkog poretka, nego u obliku komunizma, socijalizma i samoupravnog socijalizma. Znači, socijalistički, komunistički, ideološki monizam moderne je završen i usledio je period postmoderne koji se odnosio na razdoblje tranzicije, odnosno prelazak, socioekonomski prelazak s jednog poretka na drugi i razlaganje države i transformaciju u sferi ideologije. Obeležja postmoderne kao poretka kod nas se često predrazumevaju, podrazumevaju, a manje objašnjavaju, iako u određenim oblastima postoje napori da se ona razume kao neko stanje odnosa ili stanje stvari, naročito u filozofiji, nešto manje u politikologiji i ekonomiji, pravu, ali uglavnom ti pokušaji kod nas nisu nikada doveli do takve situacije u kojoj bi se postmoderne interpretacije stanja duha i materijalnog okruženja konsolidovale kao najsnažnije i najdublje. One se više podrazumevaju ili imitativno preuzimaju ili prevodilački preuzimaju nego što se generišu iznutra nekom snagom intelekta ili autorskog digniteta i autoriteta. Posle revolucionarno sređenog jednog, političkog monizma, moderne, u komunističkom obliku, došlo je do restauratorskog zbrkanog mnoštva, jednoumlje, pod znacima navoda, zamenjeno je višeumljem takođe pod znacima navoda. Dakle, da bi se razumelo ideologija u tom razdoblju postmoderne, koje kod nas ima dve sekvence. Znači, ima jednu sekvencu koja je trajala još u vremenu završetaka pozne moderne, recimo da neka odrednica bude 2000-ta, a onda i u ovom drugom razdoblju vremena tranzicije od 2000-te na ovamo nekih 15 godina, moramo se osvrnuti na fenomen ideologije koji je tada postojao i koji postoji sada. Ideologija se prečesto podrazumeva, a da nije poimeno na što se odnosi šta znači. Reč ideologija, pojam ideologije je skovana zapravo u vreme posle Francuske revolucije, u Napoleonovom dobu, i to od strane jedne grupe filozofa koji su pokušali da daju neku kritiku duha tog vremena u otporu prema Napoleonu. Njih je predvodio Kondijak, a Napoleon i ljudi oko njega su tu grupu filozofa nazvali ideolozima. Pre toga reč ideologija na taj način nije korišćena i nije ni postojala u misaonoj komunikaciji, bilo koje vrste, filozofske, bilo koje vrste. Dakle, ideologija znači ima nekih 2 veka postojanja u njenom doslovnom semantičkom obliku i mora se razlikovati od drugih sličnih pojmova i reči koji su u istom referentnom okviru. Recimo, ideografija ili opis ideja
ideozofija, ljubav ka idejama, ideologija, jedan mnogo dobar izraz koji je smislio, nećete verovati, jedan naš filozof, Svetozar Stojanović, ili nauka o idealima. Znači, ideologija je nešto drugo i različito. Postavlja se pitanje da li je ideologija nauka ili naročita ideacijski zadojena intelektualnost koja na proizvoljan način relativizuje naučne determinizme. Da li jedino postoji izvan naučna ideologija ili je moguća i neka naučna ideologija? Da li su ideologija i nauka u odnosima suprotnosti? Slično tome, da li ideologija, ma kako bila shvaćena, putem ideologizovanja kao ideološko svojstvo ili ideologičnost, ili kao ideološki sklop ili ideologijema, deluje u svim ili samo u nekim oblastima ljudskog duha? Znači, da li je ideologija toliko apartna ili izdvojena ili izrazlikovana od drugih oblasti da ima neku posebnu svoju oblast unutar političke sfere, ili ona može da se prepozna i uoči u drugim oblastima, a možda i u svim oblastima ljudske duhovnosti. Recimo, religija, u oblasti religije kao religijska ideologija, u kulturi kao kulturna ideologija, recimo ideologija u književnosti ili književna ideologija umetnosti, umetničke ideologije. Postoje autori i dela koje doslovno te formulacije imaju izdvojene kao predmet svojih razmišljanja. U fundamentalnim naukama čak, i pored ove kontradikcije nauke i ideologije, kao naučna ideologija ili ideologija u nauci. Ako ideologije ima čak i u prirodnim naukama, fundamentalnim naukama, na koji način se ona scientifikuje u domenu politike? Znači, ok, imamo prirodne i društvene nauke, ili neku vrstu, ajde recimo, dihotomije koja je varirana u posljednjih 300-400 godina štedro. Oblast duhovnosti, društvenih nauka, raznih, ima ih sada već za stotine, imamo oblast prirodnih nauka. Takođe, mnogo disciplina, subdisciplina. Da li su te oblasti u pogledu ideologije totalno, kako da ih kažem, razdvojene i imune, da je ideologija samo u društvenim naukama, nema i u fundamentalnim naukama, ili ideologije ipak imaju u fundamentalnim naukama? Očigledno da se naučnost i ideologičnost kao dve vrste logike i logičnosti, vrste saznanja, ipak razlikuju i da ideologizovanje kao izraz političke volje nije istovetno scientifikovanju ili ponaučenju kao izrazu težnje ka naučnim uzročnim, uzročno-posledičnim odnosima, kauzalnim vezama, determinacijama. Prigovor ovome bi mogao da bude da ideologija ima neke svoje unutrašnje uzročnosti i determinizme koje ne nalikuju onima koji se određuju, prepoznaju, definišu u prirodnim naukama. Ali, očigledno je da i jednog i drugog empirijski gledano ima, kako ideologizovanja, scientifikovanja nauke po naučenju ideologije, po naučenju, scientifikovanju ideologije, tako isto i ideologizovanju nauke. I jedno i drugo daje mogućnosti za prepoznavanje, jer se pojavljuju u velikom broju. Kao pretežno i uglavnom politička pojava, ideologija se oblikuje kao politička ideologija. Znači, politička ideologija je posebna vrsta ideologije. Iako je ideologija determinisana u svetu života, u sferi politike, politička ideologija je krovna ideologija. Ajde da trebimo taj izraz. Ili fundamentalna vrsta ili oblik ideologije u svim njenim oblicima ili vidovima ispoljavanja.
U teorijskoj komunikaciji i u kolokvijalnoj upotrebi upadljiva je težnja da se svaki ideološki iskaz i izraz svede na politički oblik. Kada se kaže ideologija ovoga ili onoga, u ovome ili u onome, odmah se pomišlja na političku implikaciju, koren, stablo i krošnje te ideologije. Redukcija svakog izraza ideologije na krovnu formu političke ideologije kao osnovne ideologije, zasniva se na diskriminatornom stavu da ideologija ne može biti nauka, bez obzira na rodnu intenciju izumljenog naziva u vreme Napoleona. Nauka o idejama. Da ima u sebi neku kongenitalnu grešku, jednu aporetičku težnju da bude nauka, iako to ne može da bude. Takva diskriminacija, takva greška, nastavlja se u diskvalifikaciji ideologije kao pseudo ili kvazi nauke, zapravo netačne, pogrešne, iskrivljene, izopačene svesti ili nesvesti, kako god, o pojavama ljudskog sveta. Dakle, to je ona klasična formulacija koju smo učili u onom razdoblju u kome smo obrazovani, formirani kao ličnosti, da je i svaka ideologija zapravo izobličeni pogled na svet. Mada ne, i tu ima izuzetaka, naravno, revolucionarna ideologija nije takav oblik. Osvrnut ću se i na to. Znači, sve ovo što sam rekao u odnosu ideologije i nauke, u stvari skicirao, pomenuo nekoliko rečenica, navodi me na osnovnu dilemu tumačenja i razumevanja ideologije na dva već pomenuta suprotna načina. Prvi je da je ideologija naročito oblikovana, opšta ili posebna, potpuna ili delimična forma kolektivne svesti i taj stav izlazi iz metodičke težnje opisa različitih ideoloških oblika, vidova, vrsta ideologije, bez plasiranja strasti i emocija na osnovu vrednostnog neutralizma putem opisa tih formi ideologije, tačnog i potpunog opisa, i to sam nazvao težnjom objektivizovanja ideologije u ideografiji. Znači, opis grafos, znači, kao istorija, istoriografija, ideologija, ideografija. Znači, to je jedan, ajde da kažemo, ne priklanjajući, ne opredeljujući pokušaj ili težnja, ne govorim da li uvek uspeva, da se ideološki fenomen, empirijski ideološki fenomen, teorijski objasni kroz njegov opis anatomije i fiziologije tog fenomena, bez priklanjanja jednoj određenoj ideologiji u velikoj paleti ideologija u istorijskim formama njenog ispoljavanja. Teoretičari, naučnici, politikolozi, istoričari, antropolozi, filozofi, sociolozi, saznanje i tako dalje, nemarksističke orijentacije koji su uvažavali ovaj stav, upravo su to i radili. Pravili su te tipologije, klasifikacije, sortimente, ideologija u njenim evolutivnim vremenskim rasponima i u nekoj prezentnoj horizontali, i to su smatrali otprilike teorijom ideologije. Najdalje u tome je otišao Karl Maiheim i u njegovom čuvenom delu ideologije i utopija. A kod nas, recimo, se time bavio Vojin Milić. Međutim, drugo tumačenje, potpuno suprotno ovom tumačenju, je da je ideologija izobličena, izopačena, netačna, pogrešna, neistinita i lažna svest. Znači, dočim ovo prvo
stanovište polazi od hipoteze da je moguće prepoznati ideološke fenomene u nekoj ujednačenoj deskriptivnoj prezentaciji, pluralizmu ispoljavanja, bez imperativa priklanjanja jednom od tih vidova ili oblika ispoljavanja ideološkog. Ovo drugo stanovište već ab ovo, znači od početka, ide na to da je vlastito polazište tačno, ispravno, nezabludno, istinito, istina je vrlo važan kriterijum, i na bazi toga ostalo isključeno iz tog domena istinitog sagledavanja, tumačenja i razumevanja sveta, znači privilegovanje vlastite ideološke pozicije, diskriminisanjem drugih ideoloških pozicija. Ovo drugo stanovište je esencijalističko, jer polazi od vrednostnog procenjivanja drugih ideologija, različitih, kojima priznaje status egzistencije, ali ne i istinitost sadržaja. To je, ovo stanovište drugo je, znači, kritičko, ono odbacuje ideologije druge kao pogrešne, a recimo u jednoj od varijanti tog stanovišta, recimo, se uvode supstituti, recimo u marksizmu, pa se umjesto ideoloških formi insistira na nauci, umjesto filozofije na nauci i tako dalje, mada i tu postoji ambivalencija između odbacivanja svake ideologije i zadržavanje ideološke pozicije, čak i u radovima Marksa, da ne govorimo o Engelsa i Lenina. Znači, ovo je vrlo značajno zbog toga što se o naučnoj ideologiji ili ideologiji radničke klase ili revolucionarnoj ideologiji, proletarskoj ideologiji, upravo u marksizmu različitih varijacija govorilo afirmativno, iako je recimo kod ranog Marksa poznato stanovište radikalnog odbacivanja svih ideoloških formi svesti ili ideološkog pogleda na svet, recimo, kritika nemačke ideologije. To je jedna ambivalencija koja nije prevladana. Druga dilema u tumačenju i razumevanju ideologije, vidite, ovo je oko ovoga, znači, ideografija i kritika ideologije. Ovo drugo je razobličavanje i raskrinkavanje tri ideološka stanja. Naime, u pristupu fenomenu ideologije, kako u ovom času, tako i u nekoj istorijskoj retrospektivi, moguće uočiti tri okvirne situacije. Znači, prva situacija je takva socijalna situacija, a ideologija se uvek u nekom socijalnom ambijentu rađa i ostvaruje i plasira i zamire. Znači, takva društvena situacija u kojoj je uopštljiva zarobljenost ideologijom, ideološkim premisama, formama u izobličenom ili autističnom pogledu na svet. Reč je o ideološkom neznanju i nesvesti u kojoj se u takvim društvima, u takvim zajednicama ne uočava mogućnost prevazilaženja tih ideoloških okvira i okova. Ti okviri su zapravo okovi. To su zajednice u kojima je ideološko stanje u toj meri opterećenje da su to društva koja i zajednice, grupe, kolektiviteti, koji su, ako nisu u stagnaciji, oni onda jesu u nekoj vrsti opadanja i propadanja. Riječ je o primitivnim
konzervativnim, marginalnim, perifernim i stagnantnim društvima. Znači, promena ideoloških obrazaca u takvim društvima je teška iznutra, jer postoje unutrašnje zaptivenosti i sapetosti koji ne razvijaju emancipatorske energije, ideološkog razvoja nekog ili promene ideologije, uklapanja u neke tokove koji daju veću šansu za opstanak. Druga situacija društvena koja takođe na ovoj matrici dilema sudbine ideologije je upadljiva, da u nekim društvima postoje elementi ili premise svesti da je postojeća ideologija, vladajuća ideologija, nepotpuna, neodgovarajuća, neadekvatna, nesaobrazna potrebama razvoja, rasta, oslobođenja potencijala kreativnih i tako dalje, ali iako društvene elite koje neguju te ideološke obrasce, održavaju ih kao vladajuće, znaju za neadekvatnost tih ideoloških obrazaca, ipak ne žele da ih promene jer i ti obrazci koriste i legitimizuju njihov položaj u vlasti i moći. Insistiraju na prevaziđenim formama ideologije, iako znaju da su te forme neperspektivne. Mislim na političku ideologiju, pre svega. Znači, reč je o plasiranju političkih i interesa političkih elita da se određeni ideološki obrazci zadrže kako bi se zadržala vlast i moć. I u trećoj, nazvao bi je makijaveličkoj situaciji društvenoj, koja izaziva nedoumice, radi se o tome da politička elita je u potpunosti svesna da je odgovarajuća, da je ideologija koju zastupa na matrici koja je došla na vlast i stvorila moć ili konzervirala moć neadekvatna, da je ne samo inhibitorna, nego je i kontraproduktivna i destruktivna. Iako ta elita ima punu svest o toj činjenici, ona ipak legitimizuje svoj položaj tako što ne odustaje od toga, jer još uvek ima interesa da održi svoju moć i vlast i onda ulazi, za razliku od one druge situacije, gde je interes delimičan, ovde je potpun interes za obmanjivanjem naroda, prevarama, lažima, zavaravanjima, zavođenjima i mnogim drugim nepodopštinama iz makijaveličkog asortimana. Kolokvijalno razumevanje ideologije u narodu i upotreba, recimo, u nekim sferama koje su prividno oslobođene ideologije, književnosti i umetnosti. Kolokvijalna upotreba reči i određivanje značenja i smisla reči ideologije je upravo ta. Da je to jedna prevarantska, lažovska delatnost, da je to nešto najdalje od nauke, najdalje od tačnosti, od umetničke kreacije i tako dalje. To je situacija, inače, ujedno povezana i sa autoritarnim oblicima ustrojavanja političkog poretka. Despotijama, tiranijama, svakovrsnim autoritarizmima, režimima lične vlasti, diktatorskim fenomenima, ovlašćenjima i tako dalje. Svega toga smo se nagledali. Imamo čak i u vlastitom iskustvu. I u sve tri situacije, ove tri društvene situacije, ovo sam u stvari pomenuo sam, a društvo je odavno uvedeno u to kao temelj svega, deluju u stvari procesi unutrašnjeg i spoljašnjeg ideološkog legitimizovanja i delegitimizovanja društvenog stanja. Znači, promene. Evo, mi recimo imamo u iskustvu stariji ljudi, stariji od 60 godina, imamo u iskustvu 3-4 promene. Svaki put su se dešavale ideološke promene. Što ne znači da neće i u budućnosti, jer politička i ideološka sfera je vrlo dinamična sfera.
Treća nedoumica koja mi u mišljenju ideološkog fenomena ophrvala načas jeste nastala onog časa kad sam uveo faktor vremena u ideološke oblike. I tu sam zapravo uočio, a mislim da se to može verifikovati, 3-4 elementarna stanja vezana za ideološke oblike u određenom društvu, u svetu života. To je, recimo, kada ideologija određene grupe, kolektiviteta ili vladajuća ideologija kasni za duhom vremena. Kad kažem duh vremena, onda mislim na neko vreme koje prevladava u nekom širem, da ne kažem globalnom ambijentu, morenovski definisano. Tada je ideologija zastarela ideologija ili pasatistička, prošla ideologija. Postoje zatim i stanja kada su ideološke forme preuranjene, kada na nekoj, ajde da kažemo, matrici nailaska budućnosti, nekog predviđanja, nagoveštaja, preskripcije budućnosti, se zapravo pomalja neka vrsta futurističke ideologije ili ideologije budućnosti, koja nema realno utemeljenje u ovom času, u ovom svetu, ali će možda imati u nekom sledećem vremenu. Verovatno, a možda i sigurno. Evo vidite, primjera radi. Mada nije u pitanju klasična politička ideologija, nego ideologija tehnike ili tehnološka ideologija, pomenut ću nešto kasnije. Predamnom se nalaze 3 uređaja koje nisu postojale pre 20-30 godina. Laptop, digitalni snimač, mobilni telefon. Znači, da smo razgovarali na ovom istom mestu 1974. kad je dom otvoren, ništa od ovoga ne bi mogli videti jer nije postojalo. Dakle, ova futuristička ideologija u sebi sadrži uverljivost i verovatnost prejudiciranog tehnološkog razvoja, ali postoji i ona vrsta preuranjene ideologije koja barata dimenzijom futura, budućnosti, koja nema verovatne i uverljive dokaze za svoje ostvarenje i to sam nazvao utopističkim ideologijama. Znači, futurističke moraju da se razlikuju od utopističkih. Da ne kažem futurološke i futurističke od utopističkih. Utopističke ideologije obično doživljavaju u budućnosti, u onim poznim trenucima njihovog splošnjavanja pred krahiranje, neg utopijsku sudbinu. Znači, završavaju se u krvoprolićima. Evo, recimo, primer Pol Pota, ne znam, osetljivo da pomenem i Gulage, recimo. On je jedan krajnje ovako elastičan način i sudbinu Jugoslavije. Od pozitivne ka negativnoj utopiji. To je to. Znači, ono prvo kasni, nema ga, zaostaje, nikako da dođe na zelenu granu, ovo ide, pretrčava, pretiče, hrli ka budućem. Sad, imamo i neka stanja neodređenosti ideološke, otvaramo, zatvaramo poglavlja, odugovlači se to, jure, staze, putevi, bezalternativni, dekadentna vremena, dekadentne ideologije, znači iščekivajuće, oklevajuće, kumptatorske. Kao onaj Scipio, Afrikanac, Scipio, kumptator, oklevalo.
Dobro, on je pobeđivao oklevanje, jer ima situacija kada se oklevanjem pobeđuje, jer ne voljom, ali oni su mnogo ređe od onih poraza koji nastaju zbog odugovlačenja i oklevanja. Uglavnom, tu je ta treća nedoumica oko vremenskog faktora koji spada u zapravo hronopolitiku, politiku vremena, raspolaganje vremenom, jeli? Tu su te situacije opadanja, zastoja, smlačivanja, uvlačenja, opadanja. Treba imati to u vidu. I naravno, ovaj poslednji slučaj, četvrti, to je pravovremenost. Ne krasi naš baš pravovremenost, kako etnopsihološki gledano, naš narod i Južni Sloveniji nekako ili su trčali pred rodu, ili su kasnili, znači nikad nismo pogađali pravo vreme, retko kad. Evo, jedino nama i Turcima se daju neki astrofizički intervali priključivanja evropskom poretku novom, Evropskoj uniji, koji maltene premašuju jedan ljudski vek. A sve što premašuje jedan ljudski vek ili nije pravovremeno, to je apokrifno, post mortem, ući negde za 150 godina. Možda to nekoga oduševljava, mene lično ne, a ne verujem ni vas. Dakle, kao što vidite, ove nedoumice, nisam nijednu od tih nedoumica doveo do nekog razrešenja, osim ako je stilska figura ironije razrešenja nedoumica. Nije najzad zgore pomenuti kao četvrtu neku nedoumicu situacionu i fenomenološku razliku ideologije kao, i sad tu imamo tri neka oblika ili vida ideologije koje se često mešaju, nedovoljno razlikuju, pa zbog toga se i mešaju sinonimijski ili i mali manipulativno. To su ideologija kao teorija, sjetite se onoga, može li ideologija da bude nauka. Ideologija kao doktrina, valjda primenjena teorija. Tako? Ideologija kao propaganda, ono što smo teorijski zasnovali kao ideologiju i doktrinarno razradili kao moguću primjenu, sada propagiramo. I time dovodimo do potrebe da svaki put kad o ideologiji razmišljamo, bilo kog oblika i vrste, u bilo kom empirijskom ispoljavanju, imamo u vidu ova tri nivoa. Teorijski, doktrinarni propaganda, demokratije ili ne znam, liberalnog nekog pokreta ili ekološkog, kako god, feminističkog. Raznovrstvost je neverovatna. Dakle, onda moramo razdvojiti unutrašnju ili imanentnu teoretičnost te ideologije, te platforme u istorijskom kontekstu, kako je nastala, kako se razvijala, kako je prezentno stanje, koji su smerovi razvoja, od naše pozicije teorijske, kako mi sa naše teorijske pozicije ideologiju koja možda nije naša, ne usvajamo kao našu vlastito opredeljenje, tumačimo. To se često brka, jer se vlastito teorijsko polazište, stanovište, sećate se onog što sam govorio o vrednostnom neutralizmu, grafiji i nauci. Dakle, implementira ili injektira u nešto u što ne može da bude injektirano, a da se ne promeni. To je intervencija u eksperimentu. Znači, prosto moramo da razdvojimo naše teorijsko polazište, ako hoćete ideološko i doktrinarno, od onoga što ispitujemo kao neku ideološku formu u uslovima pluralizma. I najzad, u okviru ove dileme, četvrte, ima i jedna, potpuno sad jedna nova pojava, jedan novi talas, a pomenuo sam ga kad sam pomenuo propagandu indirektno, u nekom, recimo, u nekom novom vidu i u dimenzijama reklame, marketinga, advertisinga
imidžistike i imidžologije, što kaže Sveto Stanović, to sam prihvatio. Znači, sada, u onom vremenu postmoderne, koje nisam već nešto uspešno čak ni pomenuo, a ne objasnio, dakle, sve postaje zapravo marketing. Sve je dato u nekoj reklamnoj info dimenziji. Za sve je važna površina koja izgleda. Znači, ono što je iza izgleda, iza površine, u nekoj hipotezi dubine, kao da ne postoji. Znači, kad je reč o ideološkim prezentacijama, znači, baš tako, prezentacijama, predstavljanjima, važan je imidž. Jer na imidžu se zasniva rejting. A na rejtingu eventualni izborni uspeh, etc. Dakle, to je nešto što nije postojalo u vremenu rane moderne, izrele moderne, na ovaj način koji postoji danas, u uslovima postmoderne. Da je zapravo lik stvari važniji od sadržine tela stvari. Mada je to još kod Epikura, pošto je to, naravno, naslov na antičku baštinu prvi put pominjano, i kod Stoika, da je lik stvari važan. Sada, u postmodernoj civilizaciji, on je postao presudan. Jer ništa, osim nekog kliskog kretanja površinom stvarnosti, izgleda kao da nije moguće. Znači, neko poniranje u dubinu, neki postmodernistički autori u domenu filozofije čak tvrde da dubine više ni nema. Ne postoji. Sve je dato iza površina. E sad, da vas ne bi gnjavio predugo, sad ću vam pročitati samo još na koji način sam ja pokušao da razradim savremenu pojavu ideologija u uslovima pluralizma kroz različite vrste pridevanja ili predikacije. Jer ideologija se ne pominje i ne razmatra samo u toj dimenziji doslovne reči, nego i raznim, pojašnjavajućim predmecima, odnosno stavljanjima nekih predložaka ispred imena naziva same pojave, i to su sledeće. Dakle, sledeće forme za koje smo svi čuli u kolokvijalnoj su stalnoj i frekventnoj upotrebi, ali često tek kao, kako da kažem, neki znakovi pored puta, a ne kao neka baš zadovoljavajuća pojašnjenja. Naprimjer, počeo sam, ako je ideologija na matrici toj pridevanja nultna, kao prva forma je hiperideologija. Hiperideologija bi značila do krajnosti intenzivno ideologizovano stanje svesti koje se odražava, i to smo svi zajedno čuli, sad ću da ponovim samo, kao ideološki fundamentalizam, ideološki maksimalizam, radikalizam, ekstremizam. Znači, tu u toj prvoj figuri ideološkoj, ne samo da se ne odriče ideološko stanje, nego se ono stavlja u treći stupanj poređenja i zapravo određuje kao ekstremno. Superideologija, to je druga forma ili druga figura, vrhovna, sumarna, sintetička, koaliciona, saveznička, kontinentalna ideologija. Znači, superideologija je ideologija ili nadideologija, recimo ideologija Evropske unije, evropska ideologija, to je kontinentalna ideologija, recimo, ako tako nešto
Dakle, ona je ujedno u nekom evolutivnom smislu superiorna jer pledira da bude vrhovna i sumarna, da sumira sve druge ideologije. Recimo, neoliberalizam ima tu ambiciju. Ideologija, opet iza Svete Stojanovića, nauka o idealima, idolima, idolatrijama, u ideologiji je bliska ontologiji, filozofija, sociologiji saznanja, aksiologiji, nauci o vrednostima i sociologiji morala. On je to na nekoliko mesta u svojim knjigama plasirao kao ideju, ali nigde nije stigao detaljno da obradi, a mislim da je to veliko polje za moguću obradu. Znači, ideologija. To je neka, ajde da kažemo, nauka o idealima i to u nekoj horizontalnoj dimenziji sadašnjosti, ali i u vertikalnoj dimenziji prošlosti. Evolutivni razvoj. Subideologija. Marginalna, inferiorna, desperadorska ideologija, pozadinskih stanja, alternativna, maskirna, kriptoideologija, zaverenička ideologija itd. To je neka ideologija koja nije u tom pluralnom ambijentu ideoloških formi na glavnoj sceni, ali se prepoznaje kao u mnoštvu oblika kao neki dopunjujući milje, često na nivou slutnje, a ne tačnog znanja. Kontraideologija, antitetička ideologija, znači protiv stava, protiv nečega, kontrasna, različita, rivalska, protivnička ili opoziciona ideologija, sećate se te formule iz ranih vremena, neprijateljska ideologija, to je isto, kostilistička, značenije rečeno. Poseban slučaj kontraideologija su militaristička protiv, recimo, pacifističke ideologije, marcijalne. Onda šesta, revolucionarna ideologija, već sam je pomenuo 2 ili 3 puta, beskompromisni ideološki radikalizam u transcendentnom kontrastu prema postojećem stanju, evolucionizmu, gradualizmu, reformizmu, opravdavanju svega postojećeg, ideologija promene sveta, nazivi levičarska, proletarska, radnička, marksistička, komunistička, samouprava, etc. Kompozitna ideologija, hibridna ideologija, sastavljena od više komponenti ideoloških, eklektička, postmoderni vlada eklektička ideologija, zbrkana, pometena, sinkretička, usiljeno spojena, recimo 2 ili 3 ideološka pravca u jedan, klonirana, kombinovana i tako dalje. To je ta kompozitna ideologija. Zatim ide konvertitska ideologija, vrlo zanimljivo u našem slučaju. Konvertitska ideologija u nekoj istorijskoj vertikali poznata kao šizmatička, jeretička, apostatska, revizionistička, a u savremenom žargonu tranziciona. Promena svesti. Sjećate se toga da se pomene. Potrebno je da menjamo svest. Dobro, 1, 2, 3 puta. Koliko puta u toku života da ne poludimo? Moramo neku konstantu svesti da imamo kao konstantu identiteta, ne možemo stalno da menjamo svest. Da je u kompjuterskom žargonu izrečeno napređujemo novim alatima. Tako. Dobro, sad se malo šalim, ajde može i to. Konvertitska u životu jednog čoveka, u njegovoj biografiji, neki delovi biografije fale, nema ih, bela mesta ili mrlje. Bio je nešto što neće da pomene, a sad je nešto što ističe, dakle, neki se preobraćaj desio metanoja, preobražaj. Hapax, grčka reč za iznenadnu promenu,
u životu nekog čoveka, recimo ide ulicom, padne mu malte na glavu i on se prosvetli i počne da govori starogrečki. Niko ne zna kako, ali desi se, nešto se desi s mozgom. Dakle, kod nas, kod naših nekih intelektualica su se desili kapaciti, odjednom se ljudi prosvetlili, preobrazili, zaboravili neke delove biografije. Zašto je to značajno? Zaboravili su prethodni ideološki status i minuli rad u nekoj jednoj ideologiji. Promenili ideologiju, recimo bili marksisti, sad više nisu čak ni marksofili, ni pro-marksisti, ni neomarksisti, ni post-marksisti, nego su recimo neoliberali. Znači, moguće je i to. Neispitano, još uvek nedovoljno istražena pojava. Sa psihološke tačke gledišta i antropološke tačke gledišta. Znači, ali, zašto da ne, pod brojem 8, konvertitska ideologija koju smo u 2-3 šaljive rečenice pomenuli. 9, transideologija. Znači, sad je tu nešto što prevazilazi klasične ili tipične ideološke forme moderne i u postmoderni to više ne liči na ideologiju, na nešto drugo. Prekoračuje se klasični ideološki horizont, ali se ne zna šta se na tom prekoračenom horizontu pomaja, šta je to što nastaje. Znači, to je ta transideologija. I lako je reći, to više nije ideologija, to je neka transideologija, to je nešto drugo, ali šta drugo? To je problem. To je problem sa postmodernom, sa onom odrednicom posle. Time smo došli upravo na 10. figuru, postideologije. I to je u naslovu dato. Privid postideologije. Je to stvari privid. Da, to je monističko ideološko stanje, znači monizam ideološki, pre pluralizma, ok, to je ono jedno umlje, ili marksizam, komunizam, samoupravni titoizam, kardeljizam, Jugoslavija, u našem slučaju, to je bilo, jeli, to je monističko ideološko stanje. Ali šta sa monističkim ideološkim stanjem posle, u pluralnim uslovima? Kad su pluralni uslovi zapravo pseudo ili kvazi pluralni uslovi. Kad imamo opet jednu ideologiju koja ima pretenziju monističkog primata. Ne moram da vas podsjećam koja je to ideologija, sami znate. Dakle, u redu u vremenima komunizma, ali šta sa monizmom političkim u vremenima postkomunizma? Na svu sreću to se stanje gorljivog antikomunizma već rastvorilo u okeanu skepse i razočaranja, tako da polako se dolazi do nekih jasnijih formi i uvida u to šta se zapravo događalo u posljednjih 20-30 godina. Imamo jednu vrlo važnu figuru pod brojem 11, virtuelna ideologija. Znači, ne samo digitalna, nego svi oblici virtuelnosti u raznim oblastima politike i ideologije. Neću objašnjavati, samo ću nazvati ideologijom virtualnih svetova. I na posledku, pitagorijski broj 12, non-ideologija ili meta-ideologija, to je neko stanje koje nije očigledno više ideološko, ali ne zato što je neko dekretom proglasio ili imperativno nadredio da više nema ideologije, da smo zašli u neku sferu čiste prirodnosti, nego to je neko deideologizovano, evolutivno deideologizovano društveno stanje u kome nema više ideologije u svetu života, u nekim oblastima svetu života, recimo najčešće umetnosti, književnosti, tako da. Nije loše to. To je u odnosu na onu prvu figuru hiperideologije pandansko stanje. Znači, ako je tamo hiperideologija, ovde je non-ideologija, ili meta-ideologija, nema više ideologija. Ili je to pak, ako
znači ovo je pod A, znači bila je neka ideologičnost, ideologija, pa je došlo do deideologizovanja i depolitizovanja. Mislite se, naši političari stalno govore o depolitizovanju. Međutim, postoje i prvobitna neideološka stanja koja su tako ostala. Nikad nisu bila ideologizovane i politizovane. To je srećni slučaj. To su zone izvan politike i ideologije koje su se na neki način spasile od destruktivnog uticaja ideoloških nametanja. Evo, i završit ću s ovim.